Yuto gwikere ugose ututaharire asichira bisi chito ichukira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Biamono kigimo mwanchu murigiria abu television ya Ndizi TV akarondo cheche ikire kidage kamera nge 3 na isano na isato igoro ichinze isato cyo butko bwa rero ekerona nditwa ko ramangana majyabno na otebya bulitangani inkore na tole ndetwa gosolie kabisa no mogani bwili tukulia rero aso mu rubiro bw'Ekeumbu emagroba yabono biamono kigima se bali bagotonyora gweterese mitandao Ndizi TV News Digital Facebook Ndizi TV News YouTube na boy gobono ase bali bagotaka kwenda gosoma mangana ase website ito nigere www.ndizitv.net ilibono gweto nyorera igabuna gosoma na bwo goto kinia enseme yo kigima buna nagotebya omugenyo ito nigegete mapema kigima nigakuru kwa engineer Justus Mochoge oyo no mumaite orakire gahange mitinyi tatu yaitire abo igora akira matuje tunde chinde chinyinge no ya moito nigakuru se constituency ya Kituru Chache South igaiga no mwana siasa na rabolti kirogo kaiga kone Jason na ntebete natali kubolia timenye digo soncholerie birengerario uranyolera nkonte byalenga ande yake oncholerie birengerario goswali geti omwaka bw'ikiri bwibere ne 25 na ibere elinde bono abwatane sati na abande na kwene kiabuna policies kiaye kiriyabwate ime yaye kiabere kigokora emirimo kiagera barahimu na barabutotagete ekigima bali babwate policies chengielinde kwene kiabuna baletira magendera sorgo nkoruito rwagusii bono titegeti kole kigaga kinyinge kera kinze kino kinkogenda kire tigato kisoye maseyemo asomurubiryo bw'Ekeumbu emargoba yabono engineer biamono bwairebia mukongole metinyi datu kortwa gatikanete no maene akindo jimbiore mbiyogende biande no lende biande mbiyore na ki metinyi ya beire to kurlidu atikanete bakabona ai ndateva sobwenge takana krimbia mana asoko nchika goja studio yes studio ine ya rero narabira matukatari makenta na gochagaiga lakini kuna kubaligereria ndaite kurwa TV wasase mitandao so ni manyete because ninganyete this TV so much yes I'm sure even the family at home was able to yes so therefore ninganyete kuligereria this TV more especially binduneki Ekeumbu ebinde bye kanisa amatera kumura mukora bekwa marandira mukora bekor ayande ya yobo tugi yonspe kubirigereria so na igabona ayeno mufuasi kabisa nimbiroje ayeno yomo kabisa ninganjete so nakire mbiamono asirit kolia rero mbuyande generally sai nande ndete nangeta fiengia nangeto bogima Kenya ne yaito tonyirigereretie aseko genda bubento nyera ntonye eve straight sorongas kilomonta priyerori yaye nero yokatobwata amatukari nyasamwete eseye that's okay mbiamono kigima mono mwanchumurigereria mbiamono asetwa abekiro boroso bogo chako morogirite mugaraba yabona libori nimbwatelimo aje ninkioroche yakorekanira so mwako yomo olia barayi babeire ase ABC kwikabona kuri mwako olia kitariki turatebisano iseto ecyumutinyi ukarenga o gatano na gatatu gwikabono angu mwako mugima oere tobekere bya kurenga kiabarayi batiane tuguna goso ABC gwikabono mwako mugima oere ninki oroche keria giakorekanire uranyarego point out yotebe na keria giakorekanire aliasore ebe nekenyoru kiawe ward yao constituency yao na boigone nse ya Kenya ngima egentongero chekeri giakorekanire ekurwa chinka kichiria abarayi batiane tuguna goso ABC gochaka gokora emirimo ya basentunda y'emyaka gosese kakimyaka 5 bono na kiontegete ondikere gocha SMS nere igoro gabwo na boigo so Facebook ondikere gari ase Ndizi TV News Digital na boigo YouTube na bokolika gari ase Ndizi TV News dikere bono gocha ontebi na kinkioroche kilibono gia korekanire gosema gendroki akoriwe kurwa serikali ejicha soete ABC
gochakira mwaka w'ichiri bwibere na mirongo ibere na ibere goika umwaka uri w'ichiri bwibere na mirongo ibere na isano na ibere ande akenti akori rugatiga igo mwaka mugima kurwelio bono engineer bono tigato so yema seyemo libori eri nabori omwana inchi na ayetiga ngichasole kolengana nebirengerero byao kwabeire Kenya akoruchukura nkwa participate dia chikura kurweli baka bono no bwate ward house omenyete gane Gusii ne ba Nairobi no bwate constituency asomenyete Kenya ngima nonyeroche baka bono omwaka umugima wikabono kijya kolekanira ebinge byakolekanire ebinge byakolekana okay asokorora kwane yes nchakire from the national level again tondo chekenene gyakolekanira as national level eliomana maandamano and the national politics yes they are settled down. Yes. So wingi from the national level, tindo chege ntonkero specifically nda pinpoint this is what has happened. Okay. Ntonda teve sensible education nindo che modeling now ya funding ya university ya beko ya big in place ne what the challenges here and there but hope free with time challenges chirichiro nchikoreki nchiroro so that yabana baito bagende university batabwaticha challenges especially school fees for now there are challenges. Okay. Tikiria sensema ya agriculture tuanyol robo kongi and there cost of living igere igoro akini mbranja acha abantu bagesire serikali njagweto buyo yes buyo bubwata matatizo yande there bote bwena de ko free kolende bokoni akini bokawani 2500 yes obo maine buaye tinda abo manya buye ko gere serikali goteba ya keyo buyo na rocho opposition ke goteba buyo bwachite kurwense ya Russia free obwende to kwa Kenya free yes but all in all nindo jobuna encharane ke tak okay ko yara people abalimi bagesire therefore sensema ya agriculture na bokorona ebintu bigendre take lakini sese moyo wa agriculture bunesema ye kawe nsema ye chai nsema ya machani chai ebintu bigendre te kuna kugwa okay so mbiri gokonya mwananchi so na bintu bindi birabe here and there. So from the national level, again, tonda kwa onye tali riomana ne campaign yagendrete. Okay. Either is no kuomana opposition na national level. Na divine vimbiyo ne campaign ya 2027 yakareta yagendrete. Lakini specific project ndago tevi naro lile serikali from the national ya holiday toroje tindanyaro. Karongo at the local level, a year at the county level. Chakir Kurase Wodiane, as a menyet. A Karondo Gusii. Yeah. I repare very sat. Sinali pare, we will set taring. You got some MCA, we Wodiane, Namtorea coffee on a gi, as Nali, see Talia, set pare, tagaitri, Mangaime. Yeah. Pari Yago, Gojo netie kumatega paranero etalingi yaringi yaiguire tabekri mara and the rest one or two chabe kiru so na bokorona ki in terms of the roads infrastructure burabugete bwakira kiro karongo chago within municipality ga nindo chebere sato chialimiro karongo anda se itoboge kamata the same karongo enda bugusera ari mati happened gweto rochi wikibere chaire na rochi chindi chigendede kuri mwana chinde konya chakore chaire so in terms of infrastructure ye chipara na chinda tebe na rulira se county Gusii yes the same na very western na very Kakamega na very Busia na very Bungoma I'm in Nairobi, nindo a few things we can work on Sakaja here and there. Yes. So you want to work sabu ya Kenya wide pakaria sintara agenda. Onye bigo collect kana bune binaro re Gusii, binaro re Nairobi, binaro re Kakamega, binaro re Bungoma, binaro re Busia. Then I can say in terms of the roads, yeah. Ebinto collect kana bire. Asamatukaya, Amakei guy.
lakini nsema iliende nsema ya heritage tindaro improvement nsema ya agriculture in terms of the local government county governments okonya farmers no ento kotaba this pamba harvest tena ni county o sine national government ya konya te wananchi apart from muku yego oboyo and what next kilo montawe kongera kilo montawe jira muonda akale irigirikia tindarora the county government ke osoro gokonya bali in terms of agriculture na tindarora serikali nene nerege osoro gojoko gokonya egendu yoka bantu bakumyoka nkenga yoboyo bure mbukarasi gete bagenda babekachira ini bwajete rero mboyo mambi mbororo as a county government in terms of agriculture in terms of dairy farming chombe tindarora in terms of the government heritage services again the sito na bokonya congestion still in error abantu ngo tegubagenda gura mariyo wisiko so they are being treated in the abantu genda gura mariyo kurusiko so improvement turanye roro cho atebena now the new government has changed it drastically from the old government. For example tokotebe ya rati bona ya improve heritage services more kurwaso kwatigere so still things bado lakini no nyariko credit ya serikali ya Ruto na okurugwe kiwese kwabo kira na tebana kiwese cyose pyoire abagabana tabwati bese cyabo na singe cyo yokorwe kiwese cyo madeni atali gutikara gusuba atali koganya mono kireire amagendrandi yakaro kanire ba kandi kikaunti cya kanire no na madeni na mirubiri ndego cyaka credit ye kengenda sumura ibwenze number 1 ase wakana county government tunamtorea kofia muraibwense egekogera gesaga tebete buna kibesi kiki county chonsi ogikoliro baire tinda even one governor gegotina gokana no tinda mwigwa so that tells you maene mbulina kigo na koreta ki onye tachirueti nanga bakirerio bakiramo so maene na chirueti iyo tunamtorea kofia egekogera the previous one bari gonya 3 months 4 months banya kobeke mikutane menge exactly ona sense meyi in terms of you kwa kana kibeze ki county government bwango tunamtorea ongera lakini ki county na itire kibeze kino inchiro njirarolekana osogeta yakoye itonsa bunera ogende marani itonere ga ogende osonga itonere saiga tokunya kiru mundawa tena timbu atibese openda contractors au deme gukwe itore empty genduki therefore tuanza kuyevoria kibese kina kiri county okwenda nyagita iri konyore problem nero okogenda ji contractors bari kwenda okolega sibaka nkibese bumuguko na baro bakore kende konya baro bunkorera bari mbara barayo so dichibu amini swali ndiro between the county government na wananchi na ichibese kikiri bono wananchi barachirora ntaite mpolika ekere chibese mune chiachire county nikiobone te korora elio manye go feel na chibese chiakire nikibone korora na magendo ali kwata ba yikibara gose circulation yechibese sabanto jiduka gocha iga nikiobone te koroma go expectina indeed kibese chiakaniru na endanger in circulation within the county or economy county go kinere nikiobone te korora manye te korora para yoga no te kibese nchiro egeko no mari pare ye cross kuna chi contractors pamana kwera 6 months batarakan baira 3 months batara so iwoso kubwati na kwaro che paro de na magendera chiri igora so konyoro bwate wrong information ebintu nebinge rarore for example bona iga osako gende town ya usinya kwega wikonyora abantu babuteto abandi bakoragira abandi bakonchinyanya abandi bakunywa marwabo abandi so nabakolire kwarana kike hoteli enechire hoteli ende nechire kwa mnakomena ki bantu bako hoteli bosabata bwatike batabwatike mubuko kero kogenda no ena sikibucheri na nabakonya abantu babegitera inyo bakogora kiriero bakwirira abana nyumba nabokomena ki bantu bari cyo kugenda abuna beste kore diki teyo so nabakora ekero no eno ukogenda kuline matatu nabakora nyole matatu kore kidego sine 20 gusikomi yaichora yachire lakini bono za kugenda sichi matatu ali okonyora
matatwe ya mawante ba ko wana watu wasiama nago koro kina bantu traveling takore tiyo abese takore tiki chirigo circulate okogenda ki school konyara bane baba admitted rero mangi waserigwe so nabo kumanya bayibuli mbabwatibe to gutwara bese obetwakane school fees yes ngwiterende so ebinde kabiri bisinini biri na bigo koro kana kibese njiro jigo security wakugenda ndo for example umurali minto kebati yes nabaranyare to bwate shiringi muguko chonte byana ka engineer kala nganga 500 ga ndasokera wija kwanya na engineer agatena ke nkolera engineer tabwa bwate engineer ga kugenda mwino ga kanyara musanyu ndakamunda ke utakora ngana shiringi 20 yabunda abekera mafuti gari ndoche tinkaribuya nerabatena igikero kitokwana na njimbo benkoreteki na njimbo bende bana kokumenya na bese tiyo bitumbiyo kigo security yes biamono kigima mwancho murigeria biamono se bari bagende gutuma SMS cyo bugo cyagaiga inagoteye namba no irigoro gabo nyigo turigire tuboniga totebie amaonchuri ari kwarorire egika kyo mwaka yomo go ikaboniga kuruji serikali cya soete abisi ko igule mna injini yagote bagaiga na uchumi ekorokana telebia kigima ikiagara tango chibese jigwikanire na Nyamira County onyaye gwa kirorire kigwonjukana na abu kwarorire kende gerintu tararora na bogo dutebia mbali bande bagende kurikagaiga namba ya rete na 372 yonde rete na 405 na arorire bintu bya ino gaiga na bangi bagende kurika ngugisoma ndege wikinga kitu gaturagosoria na engineer ga akiakeiga elinde tumanye gugisoma igogendera gutuma ase nambigire igoro gabo ende tugisome mogaro yabona ndi ake gendongero roche ntutataro chikorugaiga yono kigima bono engineer goikira boniga gwatebire na andi ake chibese chiturahire na ande kana madeni cha kanete amangi chikagendoro eje development nchiyo ose na giturahire ekiaronye cha chirese county ndubone to korama gendoro ekiagera intwegente kanene abrahim na bara obisi na maendera tutagete nga itisirete inkyo kagete yachira chinyinge ekentonga ndarengareria abo nchira kana madeni because chiwaka no madeni wikananganere chasoira se wananchi ige okorekana egekora karonkora etabu na chitauni aiga abantu nkulira bari barakanwa madeni abo bari bakorete kigazi bagwate pending bills kurwa mapema barakanwa nende bari kuwakanwa the same thing nangana boge okorekana nanga kibese kine ngo secure kama ntukubwate beso muguko nabo wikana wate na keke murali kala ikaransa buturanywe chai kala ikaransa buturanywe so onde go no sagutara bunura atara matukabera tate magima tokonya muntu ogote na inchutu ikaransa tunywe chai tunywe soda iye koro kina bese kinjira security egintu ndarengereri kibese kikyakire maybe plans bagendere to kokora na kigo cyo gutumeka kuno kolengera ripane na nchiro ekora mbaraka na buna nchira national government so maybe the one which plan bagende tukuna korosini bawo kujitumi yo nchira tumeka maybe buna chirororo echikareke ganja ose chireke ganja kyabo lakini the control of budgets taraba ari babiseke bungona wano jitumike na bonda lengeri echire drusamya drone yele chibakasi kerete wikira boniga twasiumugona ande akirende ekirna ringe no mu bunge gete na ringe no mu MC gete gage wiki aita agantebina magendero taya kolire ase bwa ekwende yaye kiagara chi proposal balikire echibesa mbra egwa elianyale gukora magendero kira bali gutumeke budget ili enkoro abono mbono baguchiko kuchibesa ili banyale gukora agante biboigo ande akigara ngukoro gwa kwandire igo ngumenje kubwata ni nande ake bese chiro ende mbara chikera magoko kuna cheiga project yi chao bachakire proposal yo mwaka obo gochaka euchagete July chiri cyari ngumwaka uri ya kuru July last year July yenga kijikura paka bono chibese jinjibone de kobo egekogera asmacha sababu chaka pichi project cyabo gucakira umutinyo sababu mwako yo guchiyoro kiri cyari ngicya cyula ikuru mwako uri bakabona kibese cyubika kibo ndi kikolega asiri kiri cya planere onye ndi cya kiroro cya buna cya planet une ndi cya kolega asi anga still kibese kino kiro ngorokana kire unless the Kisii kire somewhere
ona nchari wakama madeni anga chiaka ndo madeni anga bono ntubwati bantu bakorera igoro ya madeni anga nire ntubwati bantu ba tukuna kuraramika chi street gana bese nchikorera ki nchiyo ya mara kigima bono tukatwende singana ye ya inua jamii timkati no nyuma ite ye ne ya mangana ya abantu abagotu murobire no ringe no nkuru serikali inkuru gocha boniga bagendete kulikigwa ebinyoro gwetase bale gwikira boniga andi ake kolengana nibirengera byao no rochenga umurobiri yoyo oikereire abagaka nabanyina abagotu baito kolengana buna babwendete guikerwa bonse balikiwe bonse babwate bibande kibese ngo baikera kire ndago kwira ni maigake wateba buna bagendete kulikwa buna manyitinche mbali tukale krabali kukale bakanyorire kibese nke cyabakonya mwenta bagaka bagotumba gwata maruira abo bakugura chindetere cyabo cyenya gitari usubara gura ni nsuma wiki batumia usundo tawatwikireti ngagosera cyarengo Cheki ngakigite yo ubugambi ububono bumwe wa Ruto ukaraji tenenia nchiatena miti gitari meke ujwete para kwa nyoro mungino wote na gaki umugambi utako yendo tuburiri Ruto na kingi atwaye kibese cyuru atwaye to sikibaki atwaye no bari gukwana yo abange bacho barengereria ayo mugambi ngo bayikeruka abagambi abanene obaerese na kimi cyane karete kiro lakini yangi mitinyi ibiri ose tatu yairire nduchinchiranite bantu baetu no mutinyi uyo nakiweta gitawuni gankanya abangi nababegete nabagaka babegete kiraini ase kibank bakoewa ubu maende botebwe bali bakoewa mbali no ene na kwota ya bali batigarete na igwo umeshimiwa Deputy President umukonyi bu umurayibwenze awatabango chakulikubale so bona twege nete banya bawo chakuhansa kolika batume report iyo eje paka to the provincial administration eje paka so sub chief sub chief na manyete location ya bantumbale ngabwate abeke abagaka bekenyoro bali bakuruka batureti baitanane balenta marieta because bali batigarite na bangi kubwa bali bakonyora bono tuyona nigo so bali kwanchiginti kikegendera kilomutinge baskwirana ngekonya kesa bagaka nabangi nabali abagotu bali 70 years and above egere ebakonye binte bingo uchitinga mbabwati egekarambro and naro ruale tukura chinteteri cy'umutenyo yo tabwati onde naro tabwati yanga nera nagore kendi yaranyo at least ibintu biriya chinze no inchi tubwate chase control tubwate chiko welfare states kiri kigokonya aitabali batari ikiri usubali bakuru university bataranyara kigazi usubali baraba go bakore mu kinyumba nyumba ya wase nyumba za wase so ebintu bune ibiza gocha gokonya the generation iria guse category class y'abantu bali nabo batayikwenyara bayikire myaka iyo igera konye mono neru seri no naba murabali no naba sport bali abakabali kurubono babwene to konya baguri babuna karengere two mwashiringiri 5 kilomutenyi na bahara mwashiringiri 3 geka nama indengo nyorali kiri cyobo so ne konya and at the end of the day ne no nyoreke gokonya no naba murabali nabana bali banyo reke barua kende keke ko bakonya ege na barabirinde bakurendo mungna no mugaka kidogo banyana barumba bate kibakwere bakwirinde. Therefore, tuwale gusaba serikali yarakishe inua jamii hiyo baira baswaye ground mapema balika abantu mapema nende ba make sure onde kwenzi ora above 70 ubwate criteria kile serikali ya sedati ulikirwe talinge njeri umuntu aweto musabukibuligererio ta umuntu yotayi kwana buya we takando ko umuntu mwakwanya umuntu na 65 years ulikirwe abantu 75 batigirusiko yes yama tadisad but I hope
kirombo sabuchi basa gotenena nsemo yaya beka bane kimnabo gotuba bali kibonzi tuhakikishe n'abagotu bonse balikirwe itasaidia neto konye sana ini nchira ya serikali yeye era make sure nga yeigwekanire ground ende na bera abe popular ikine kitokuligia noroji none chibese chitwateba na ki charure serikali ene ndu chiwete na kitwa buli mwana inchi atotebi na ki era na igwete chibese ikire ground. That is the point. You know, no ene you Kenya ne kroba chinyorire shiri na chiba shiringi 5,000 chiriga ngokonya chiri. Ndeta ko ngena shiringi 5,000 ne chinga go 5,000. Asekenyoro. Yakonyora ne. Asekenyoro kali shiringi 5,000 cha tonyiro nabo konyora nga cha unjukana de cha kodege ntugede. Okay, ekenyori ikura sakonya abantu mbaro 200. Kilo mundo nyorire 5,000 echo. Tubite 200,000 chabire 1,100. Iko boski boli barali abantu kugura bare chumbi esano bagura amabere nkuguru ari kurbuye neiba nechuba amachani chai narakogura amatoke narakoniwo abana nkwakanira bari skuru iyo mundu mwana kwakanira skuru akauski akaguru ibintu kuruororo kugenda bari bakikugura kandi kuru town exactly barete ibintu iko ka uchumi kalia ngoje gukina kali gutira bia bono kigima wanchu murigeli ganda arigeli semesi cyo kwari kirgo chaka igemo goroba yabono narige gotarigetirie tata bana from ward constituency national government is empty promises toligeti elietali yaura kini namba ya erete na 372 bia mono kigima asogo toligira go chakaiga narige go kurukwa Jones Magati kurwanya mataro nare kuboria asiki baranya ko igo chimarani etanyago korosiligwa emiaka ye yonsi ase ya tigeretwe no etikalite ebiragita bigocha bya tigarararo ni chemporie ni chende to mheshimiwa gaiga ngade yungi tu tuchaje south kitu tuchaje south yo I think as una ebintu biteni ne bona iga pale ya buri ya nyakoe guchimarani yamenyire imyaka umwishimiwe nyonka na arwa kanyetige tararosiwa for almost 10 years kise yakabigitwe budget gatebuna mbaje barosie I hope and it is my understanding muchumbe tubwata bono mwishimiwe kibagendi na anyebwati gusonyibekira se program I don't timanyeti but I feel pale line dibonete ko ligeri paranchira abo asekitutu cyacu mugwe kandi so gukwana bana ya gitutu cyace pale yibuna kona yanyako enere netakire epara kurua aiga kadi na kogendaraganga ende ikubwati botari netakire ninyigenete nero njali motivate ngeye ikira the moment para nere kurua aiga students aigembasi kogenda nyakoe egende nodi kwenda iranda egende nyanguru yabekire plan I hope mwishimiwa na chirikira nere ili twatebe twikubekwera mkurugetare gocha mwisho warami na yabe twororo nene mano kwatanya tieke chinyakoe I hope icho speed ibintu biri mwishimiwa mu mayimatiga pipeline no mwishimiwa tubwate I hope stand is capable enough nachuati mwishimiwa kibagendi na muroche gagwonchuka na no murubiri inwe jamii abego na muroche igorasigetega matanga twaringe no muntu gwate birengeli byatiga ninche murete gaiganyo kwa bunaye kwa buribori eri wiki gocha goseyende ekrara atoke linde airaniria maburi ya kigima elindo be certified na kabisa maburi aho anyarire kwiranirwa narega igondi kere tigango ndarigeria hello chakeraga hello John Kebati na engineer honorable Justus Mochoge bwa kire ngaite bwa irire nche goro kwa rogo Chris igondoche obonjoreria bokeigo ase semo ichibara cheito na ndo makwenda uchizote bana ilog bokasti bara cheito obokonyi asijisemi mbogendrete na abakolie meremo asiji county nigo babwatitega asiabo bokongo kolende obogima barobwo nigo bwokonyore tongoro ngaite na batete kolika bwa kongire kigima na arochege bintu oyo akurugara arugo Chris aroche bintu bikebigendrete no nyobogima bwa kongire kigima ndigelio ndega igato magosko motwe. Hello Ndizi TV, I'm watching and following from Kiobegi Nyamache Bobase. It's 1 year since leaders were put in office. Engineer Mochoge has confirmed my mind. Mugavana Arati over 1 year, ambitious plan. Neralikire, keningira korekana. ECDE teachers suffering and non-payment of health personnel. MP Bobasi has decided to run away from other leaders. Igona eritara kora kende mugonganya bite
Emmanuel Road was earmarked for tamaking. Dan 0. Nyabuto Mochumbe. Nyabuto Mochumbe na baga chirikigima aro chikende ngira korekana. Mochumbe amangana utwanye bekireka iga elinda igwekana kigima na kende ngira korekana. You are not certified. To certified na kende kirigia korekana do. Mochumbe na indikere gochaka. Na ligi gotabambia mono sana Ndizi TV Mogeni Ososi watching live kurwa nyanchwa mbiamono Mogeni Ososi andre tutulikira kurwa nyanchwa kigima emargoba ya bono na ayo mochu muligenda tutulikira ototebi go senole certified na ali abeire gago korwa go ikaboniga na riga nere na rotume yaye tigana ere ndaranye ligeria indeta tebanagi oyakuru kwa sungusungu kurwa suneka igatabana how about the airstrip of Suneka about roads na wapa heko but wanatengeneza barabara ambazo sio standard byamuro kigimanero likire gocha rukwero kasunguzungu ya Suneka agotabana kibara kikorosigwa jibwati standard nabo igo kolende kya ojiro litagiro kikorosigwa nonye nabo tari certified negative kia Suneka bira kya rosiko ikabono ntage tubwatra libori lya Suneka kolengana naye murahibwense na chakaiga okiri chintunde isatunka eteiga na chite sauti mugirango agacha Nyanturago na boigo na chite county ya Nyamira kuri lya somuro bilyo yo bwe na kimonto gonyoroka muro industrial aggregation so park aggregation na chitororo chi promise cha ruru chinyinge na ndo nyore amangana lya aggregation taibona chaka kuri umurayo lyo linkororo turatebe umuskimati yange muro bilyo lyo chagete go chabakabona obwatra ni byonsi prikoro ye amangana ya Suneka airstrip obwatra ni korwa sironga na romba tabagetinga isa inebiya ogenda baka nyangoso igoro yamangana airport ni chi promise chonsi umuraibwe nsarwa soro gonkoro Gusii aro chinchikira miabono yes ebirenga bibya ne birabe etafauti yes kidogo ase amangana asuneka yes ne airport ngente getangani tiga abantu baito Gusii twanje nento gwati bole let's agree that airport tagiye kwera chieka isatu tagiye kwera chieka isano tagiye kwera chieka 10 tagiye kwera chieka 50. It is more than that. If you want an airport we must agree as Gusii ndo wati bole bo isana airport akirinda abantu mpako nganyiko bakanwe. Well, that's a different thing. And no man to ko mu Gusii ko munganye. Chipale chiare cross kuga ya kwame miaka because umuntu abegete bina koti unepara yakunire kwaye angetozuka and chances are na boranyo te kwaye abune ngwe para wa ite tokale lakini agacha kabeke isakia yoro so nakom nakunganya abantu ngakiaba nukuba compensate banganye litanganya agotenda kina ngunganya Gusii ende na Gusii ende yinga yobuli mubukale ono buna mangana ali akora kandi 207 goja tote imuntu na akore kibese genda repti fali oboro bulimo tagosuka otherwise kuno usumbu abantu ikintu twabone tugukwana abachumbe ntubwate nabarayi baitu Gusii ebare kwikaranza Suneka airstrip roswe standard job airstrip such that ekamu bwate emergency osino muntu rualire egali etambuzi kurwa baka Nairobi nyagitari onyore akandege nko gukaroro buya kamutaboliye gutagitari guchoroge ogenda ubwo tukwana mangana ye airstrip mangana ye airstrip yo na beyemera abanyamira na beyemera abakisi kusubuna teko baki Kisii abuna Suneka na berabe no nyango serious mogote nene nyango seitogotebwa na somopaka iko yabamanyi somopaka yabamanyi n'Abagusii iko bado tuli Gusii iko tuli Gusii yaga kumuranje ntona kungaina naga iko ninde teri Gusii etwale korosia gusene ya strip ingia aringe Suneka emyaka yospi pero swaga ya strip waga keiko buya lakini kare standard kindege kiri che emergency kirare nto muntu aikero ai mukiwe buna no muntu rwalire ai mukiwairu lakini buna ne airport ntubwate bulimo buneliere Kisumu buneliere Eldoret buneliere Nairobi nto ngainana ne nto anso ngina wananchi teyo at sometimes wananchi banje te kungainwa that's how ba wakachikura so go no bara ngainuo ikura segende kiasi ne
amangana yo manane umurai wense agocha Gusii according to me and with the fairness no murai wense no musani one na Gusii bamanyete ba pi kuru 5 to very common to 7 to 12 to 13 to 14 ocha no musani one Muske William Ruto muske William no musani one inde one on one lakini shidero ekarago cha Gusii siasa gocha tari magendero jetinda nyaro turo chikendi yons so far matukaira tano na eta sirunga kwarore gende karora asi aja cross industrial park aiga sirunga skuru ye kinyaruka gocha mata igentu kero ne geita kero siri geita kalia sasere time ne tobe ne galia sabanto koleka ne tractor yale mete buna ne launching ya takeire ne kira gite ke bonkero kirito kuruka grade agusikri this not a grade ke kurema not an excavator lakini kendegeke okirima alia ne tobe ro no kanyembra ya ture ne tentiro so you any work na yale go chako tumena korra magana industrial park you tara chaka ikinege ndono barengereria in the future either in the next 1 year in the next 2 years na kiraro rekana alia sali ale biru chinyomba chance to be kwalia small right industries was in Justus and said David as abantu ako revia saravia and the rest for now na geita na rocho na antro na masawacha masaba okende kialengo ngirikiki akwoneka mangana housing atawachi units 4000 kucho kuroguchire araria iga rogongoro Gusii araria na ye county government ya rural ya tebete county government rural na ye county government ya rural onye traru gote na bulia asebono traku ye county government ya Gusii amini ya Kisii ya tebire ntubwato bule mu Kisii ntubwato bule mu Nyamache ntubwato bule mu Suneka ntubwato bule mu Marambe ntubwato bule mu Ichuni ntubwato bule mu Marani ano totaiti chinyomba chibekwe aya sta yoro chibuli mu serikali ya county yarwe ya burure rende lakini noroche asande oroche era arwanye boro asigusi chakire bosongo na yobere mu account bere bosongo cyo chiko unless chinyomba kiri kiroro ki account cyere ngicya Gusii account cya municipal council kiri kiroro kitagurwe cyagacu new units for example kiri muri mani area ekinde nkire ganga na prison simumbu area aiganga na St. Julian Semo kinyomba kwende ki county government njiro njire kindi kire nyanchwalia so tosa kurus kiri kinkoro twagaje skyscrapers kiko genda igoro ryorio akiribo saigo aya Gusii ito okugena otabwa ati asi promise chikurwe no murai pwese tani okwegena asi naroro promise bine yera kore gasi na aburia umurai okira odote bikinyomba nje cyagachwe yes bono ga nange nataka ku county government ya gotabana because ya mwana usingi garanda the county government nataka gotabe county government yo muske mweshimiwe excellency simbara ati adote yes obuli mombora nyangoso yes incho tuboweke unity frani obuli mombora we county obuli mombora Kisii town asegete osebaru buna buli was prison sebara na chake empate the prison sigali na ngosukigwere kurwa ndombra ibwenza chitagate bana erusugwa lwiru somewhere that bona bototaito ko plan yeri ona ki a plan ekarokurusia prison yaria prison is still part of the county government. Prison is under the internal ministry. Yes. So it is the ministry internal, internal security and whatever. Which kogamba bune kurusyo ngayanya olrobo limekuri prison. Yes. Egere na bolia bomana ko wa national government. Because prison si buli moboro wabone gano wa national government. Boko wa county government. Good. Wa county government. Yes. Therefore emana ai demana go donate with county ya gacha chinyomba. Ose again to kirabe Bible noko tebalia nyomba kiri kie serikali kie county kire bakirusyo bakirusyo yes baga chingao kiri kigorova egere kiri na unity echo boni kinangana kitwe ibule administration yo mugabana egota tebina ki to amwire to ikaransidense
ntubine county government aiga no twarure the national government so that tebase kuika at the end of the day national government imojete na ntwarengere tukwaga nyumba Gusii lakini to iria stokwa batamere so egento kemwete county government kwente gukora tigirigyo bolimo national government yabataki no ikiumba kirense mo yaito mwatebire nini mo kwagaja we can cooperate between the national government and the county government yes ntutwaruru bolimo renter contractors toye map chimapu ichi kwagacho chibe approved by because all plans we get approved by the county government county government ichirigereri ya approve mwana watabateka chinyumba cyanse kwagacho company kiji chikwagacha chinyumba haina kiji chikwagacho single units one bedroom two bedrooms they should be able to discuss that for now it's just a promise okay ine county ya Kisii whatever na antu akwanire Nyamira keiko igoro ya industrial park wata ngwa itra na chena ite gwikiri gochinka ngayona na kende nkeyoro gosimbaracha gosimba bwatemero buri go chaka kumanye tete yanko na chega ekaro mu bwatemero mu yo chaka emukuganyariri mu aberere dipaka no ni chikamba ndikukwaga chibindi ichaberere mwagendo mwakeronji ndiri mwakeronji na mwaruo machine yogenderete ebrekta bigwa komuriro boss chiyumba chikwaga chori chi factory chikwaga choro those small houses chibindi bike biri bina bi aita na soko sona chianga ke kyangu nini ase abantu barasoro na ba chi actors nyaro sana chifuri studio chaba koroseriga ebi binteka birebyo lakini bono ragenda ryo orange ira na Nairobi ire 1 year nothing has started igotorochike okugena okay akumochikora no kugena kwao se chi promises chikuruwe wakero murai bwensa gocha okorana tubati kugena tindakirora nchiche chihore ne maybe I don't know ragire nkwarenga samatangalia ngose nkwaroche anye kwaroche no online gose se gwetera TV amatangalia beto yo mheshimiwa Osiemo Nyagosira kuruwa MMC kuruwe county ya Nyamira ward ya Nyamira good bono nkwarocha murai bwezi byo Gusii no arenge kuru mugavana bwe county ya Nyamira musikinyaribu county ya Kisii ababunge bakaba MC bonse siasa ni kinyinge cyakolekane tegalia icyubu yo ncyarengo engwe to mugavana ganteba bwe county ya Nyamira tigasabe aigwe strip ya Yesironga no mugavana bwe county ya Kisii nera asabe yaye aigwarai aigwe airport nyango so gosesuneka kiro muntu akora ntu byaye aigwe orocho njireria barai barenga haria kiro muntu akukona niriyogiri yaye ukwana gorinkola de bintu Gusii ngwaro jimna gali omweshimiwa Gisairo kurwa kitutu masaba aimogete agaruta chinsa sego jaso mweshimiwa bwe constituency ya North Mogirango musike Jos Nyamoko nabo ikogo chiase omweshimiwa bwe constituency ya South Mogirango omweshimiwa Osoro ekaburukana gali nabo abantu bamujiko bwatana chishati gali mnoroche ali no murayo Gusii bose bibarenge munari bakwaneta abandi bagaika kurwa mapema bagaja Kisii nkayuna nestare bari Kisii abandi bagatigarali onero mu Gusii bwensipi chingwana kiria the kind of environment kwa rochalia elinere tamagendero Gusii yoroje mbagenda so murayi bwensi baisaransega bamukwandire bamote murayi na gwachete go segendu teteneke kegenderere abantu bali mbareto obomo umuraria muskeke bati terminology nere yacha abantu abatanagi ayu niwe ni Jerusalem Ama you are new in this. Into perspective on. Kicking out there, yes. My intense iton Gusii. Tuakini ile Gusii. Yes. Michande menene tuwate. Asama tukaya amaiga. Michande tuwate ndajia. Wananchi. Okay. Michande ro na wananchi. Pono iga mwananchi tama intu byo burai ne tama indenkia ko choro murai yo muya yes so pono iga kero kwana ya leadership ya Gusii at least tebe asabarai 10 abarai 8 ba Gusii abantu bari tumanya ni one on one na inde barabasani so iga kero kwana kimanyete ninki yes akero kuri history yo mu Gusii uko igwana no gokomusana
That's why nchebuna nche Mochoge ko enga kiyo mugaka nyachae. Yes. A lot of kudos na max. Kubika Gusiamo. Wedo tumie te chibe soro not. Ekagera karenta Nyamira, bantu ba Nyamira na ba Kisii, bakabege Ekeumbu, and they used to talk ase. Efoisie eyemo. Ekagera bakanyoro mugaka Kibaki, no mugaka Moi, kerenga kia Moi nenga kia Kibaki, ekagera bakomotebieke bategerera. No ene plan cho spiro je para cha usino injiri chiagachiro. Ni chiarutenga kieria, tagi chiabono. Okay. Bono iga. Bamurato bwate tokuruka babure bisora. Yes. Abana siasa. Kilo monte etakerete. We komonyene. Kilo monte etakerete. For example, mbuya ki intention ki mwesimi wosoro abwate ekera ku South Mugirango agenda aria West Mugirango atebe na igure kinyoro kilinki bwa distima kilinge ngoja kubeka ndistima usayo mu cyumbo cyondo robisi ere no mu cyumbo cyorire na South Mugirango nuri no Steve Mugaka ne no mu cyumbe ocyorire West Mugirango ngeki mpache dikie yosora abwate akogenda se constituency mu cyumbonde komosadeli rieto komotebya etumanyiti ochocho bisiane nkoro kino kibesi kigoto talie ende angeno muraibu ense na nabwate kerogo chief whip takomotebirende twegure kinyoro ngibwate stima ayo mweshimiwa Steve Mugaka tuje tuyikaransamo torere na tokomekie delegation tumenyera asiji kwendere tujikunyeri gikorwo nugo teba na moche mondo lenchemba be kristima moche mondo le skuru iri ngumbu ali nyagache usareri umweshimiwa ndoro umweshimiwa uri umunyene constituency yo na kia abantu baye bakomora ndwe twachore to muntu buso tomendi kokolegas that's wrong Ekeroko nyoru muchumbe agoteba se itontu achorete UDA. Serikali tubwatene ya UDA. Oboyo mbogenda kitutu masabu mubwikana muna kero umaende. Na mbogenda kitutu masaba because kitutu masaba njachorete opposition ya ODM. Is kitutu masaba muri kitutu masaba tali kurwe tax kurwale umwalimu uri kitutu masaba tali kurwe tax kurwale umuntu bwensi uri kitutu masaba tali kurwe tax ari nubuyo na because achore to muntu bodie nkirinde katibe gototebi he had the constitutional right yoko choro umuntu atagete okay na kirebo igubuyo mbu basako gende constituency area because bantu bari batachorete UDA then they should also be able to tell you abantu bakitutu masaba mbakane tax because you will vote through the taxation. Mburi kuruo because you montale wiring na nichibes kiaru sitimuguko. So that's a matter of undermining umuchumbe ore kitutu masaba. So tusakonyora this is the kind of games ene idiogito work between yabachumbe. Koma konyora tubwatu mu minister gaiga kuruku Mochoge rwete kinyari bari masaba tubwatu mu cyumbe kurwego rwete wasengi tutu chache kuruma mpaka marawa nokora mana akini atoro jina omubunge okitutu chache mangana liale kubolia kera no Nairobi ali kero balinge ase okusabara kumo MCU Justus ngwaro chase meeting eli omubunge was right ngwaro jo mweshimiwa kebagendi munango boyi ali amaboli baka mweshimiwa Steve Mugaka atakete kumuisaransia ngwaro je clip kele atakete kumuisaransia lakini amangana ali ale koreisi talenga mangana yengecho umuchumbe was right mangana ali aboli tegegecho teba umuchumbe was right and I actually support him because ekerore minister oire ubugandwe minister kuri present Gusii so we assume na kigo kuri present ubusyomo umugima na ende ni chipati chons chiro bit ODM bit UDA bit everything uko bari present umuchumbo amini minister ari to bere to serve specific interest chi party frani no so the MP for Kitutu Jaje South Mr. Mochoge was right and I support him because that is not the way umeshimiwa Mochoge wabwenetego o act onye gako decide abachumbe mbaroro babwenete kwego maruga yukwira abana gise kikwerende colleges yes then it should be equal to all Kisii constituencies
Beat North Mogirango, beat South Mogirango, beat Nyaribari Masaba, beat Kitutu Church. These things should be equal. Mbale ba komochia mheshimiwa ke bagendinga kira kwiguro nimekutanire gaigana agokora bobe kumukwanira omheshimiwa Mochoge igoro yengane yu yabarimu gocha. The best of my knowledge, mheshimiwa Kibagendi no mheshimiwa Mochoge, they were very good close friends. Are very friends yamatuka mange. I know it. For umuchumbi kujo kwimuka wa Keriugi, it means Siasa naraka mochiri. Akagenda ali akangaino ili akabera akangaino ili akagata makweli makuroti angati tiganya beke iskuli waliwa tuwa mana no muchu umu minister nero le senior by the position ya bwate nero bwene tukorangelio mheshimiwa Kibagenya mdena ke mheshimiwa tako ngitamano mchugocha agusali nchwatoga and they should be able to talk. Okay, they should be able to talk. Tuligerie perspective ya bali mumbali kwa taibo nugwete mbali kwa andi ake asugweta nugwete na twanyole na bengi ya Gusii no wangwete people are crying. You see Gusii na bana batebi umwana minto nenkomu no kungubwa enovo nturigu kwane guru yobukabira ubukabira na butubene tugosalie nseye lakini nsago iko nyori nchubusi bwe ko manyene ndahite gusiri obukabira na bari tororo na barabo abo muru yabo mogere yabo muiko yabo sigisi yere mbatagiti bara ubukabira ba bagenderete igonda ite I'll be wasting my time ke arenja rigete asa abantu 1400 abantu 800 karibu 50 bakarua chinyumba ibere namba ye president yes ye mukonyo president no mukonyo yes tingiwe timugusio ndo wakeliogi umugusio yubenta kwa ose namba isana so bonge bwa Kenya tacheti koboria nawe asa abantu bali gitworo yabe dose namba 10 kuchimaiga tacheti koboria naki taimangana na umware kulikas but the population lakini population yetu yo mugusie turi namba isano anye mware kulika abantu 400 yegesa kukirike kirekenene na mware gotwana into abaita 70 engineer tikankuborie otra kone point yiyo ntete nkuboriga engakie ya Mochoge boniga nero mo gusio monene oyore mu wazita ibo engaki lichia maiga matiangi na lengo abo igo chinga kijinde guchimaiga tutebe engaki ya Nyachae difference ki kwaro lire in terms of okurwaniriro mu Gusii eliya nyole gitarikiaye asaba batatu number 1 asaba once batatu Nyachae was number 1 Nyachae nkiale gutumeka character yaye you know nature ya mwanya bantu neriyo the way ora bulldozer gitataria ronda bulldozer gento njina wanda abe diplomat ayotumiege kuba niweterende so asaba bantu bonzi Nyachae was able to move it forward so na kikinaote bino ene kipara moro cyo gusiga cyo speech ya pereta planting akiri ya Nyachae mheshimiwa Raila kuru Nyachae umana gocho mheshimiwa Matiang'i korande bintu bire social media na nkitindi ya go please anybody I have not politics now te bina na nyebekire kando I have no interest bono lakini asoko ana raisia mangana itare siasa Gusii ose Kenya I'll do it until I die yes yeah ekero kulgererio umuske Matiang'i as much as yari godiri n'abasani baye n'abayiri baye yes lakini chiskubusa ko barakia konye tuno ene karatari nge means of education ne chinyinge kire Gusii you can count them abo bara nyabururu yitonera kerinera iki sironganero ichuninero irio kindo nero sako genda nyambali enchiro you can count them and he was a bit forceful emechando nero tubwata somuga kama Mochoge maybe is to a diplomat or tabwatige kubage o bulldozer binto was is running he wants to take his time ara iremeli amana gocha kuribuka baadaye naliyo turamure Gusii but for now mwako yo buno yarire
como kombe na nyachae na matiangi no nali maiga noroche na osoro ni gabo mo overshadow yani akamuchikoro kana ari mo active ara abrasive mono kobwa no mu waziri iga temiro bako moetani airore timanye de bonorende no inyore omuskim derate mijuki iga tebete it doesn't care which ministry okombeka my character and content in me will make me pakakarawe kwa mache environment agasibi Nairobi river agateba Nairobi river people will be swimming there yes and for sure egasibi kwa before the mijuki atarakwa people were swimming in Nairobi river so it is the character of the individual usoro nera talibo because this is politics nerengu kuliale special nerengu tumiale chance na achoretwe na wananchi machoguta choriri naendo really chief whip as National Assembly is fighting for his space and then toko maraumu because he's fighting for his space anybody will in that position will fight for your space yes so the question is I call a minister why do you want somebody or a chief whip overshadow why you fight for your space it is your right kurubono baka emyaka yetano na itore what's our position ntumno muguzi ndoje kobera itobwada 1 year orocho morai karaiwa morai weso chiro already 3 times Gusii and there's nothing and the mongo jikomone nkiaga chakokora onye there is nothing so far na ndo chiri chintunde chose so long as abachumbe balimo tochore temtubuna aba Gusii batali guikaransa batiga mangana ya UDA na ODM na kende kando baikaransa mo batmanyina ki they are serving the interest yo Gusii baikaransense nimayede aba Gusimba wate chairman yo yaba parliamentary my friend mweshimiwa Josh Nyamoko na Rokabere timedo spakabono nale chairman yababu bunga ba Gusii yes they onye neruro they timkoli ababunga aba baikaranse bachole plan ingitotagete Gusii as whole abantu batigende Nyamira bunegine binyari bagukwana nagi nanyari bumwe airstrip yane nayo egwe sabumu kwano kuru Nyamira go cha Kisii town ga uri it take you 10 minutes no so umuge tuture chaje tayero umuge tuture nyari masaba oyo ore chache go ari Kisii county ore rogoro tari Nyamira so chinyombe chonse they go across borabuna kirenga kyokonya bara Gusii no Gusii whether Kisii or Nyamira ibintu bine byugo eri Nyamira town eye Kisii town lakini iri chibu umuntu ore Nyamira akoruko Gusii umuntu ore Kisii akoruko Gusii chi constituency chino go divide for easy administration igabatie ibintu bibike bachamo batebe naki una intumo Gusii inki totagete babirike ibyo sbalike ibinde biwetana na Nyamira ngime ibinde biwetana na Kisii ngiba bamana koli ngibuna the head of state bamoropi taliero juko bamagendera aya they will rope mbatebe na kinto tagete for example na Nepara totagete para sigete totagete industrial park sigete na sigete Gusii na Nyamira egere next time ekuru mwaka wucho chaka na phone budget ya next year banyore bintu biri bagusaba bibi kwa sepa budget egere kraba bunga bacho wikaransa the next financial year banyore chipara che usinjibekiro amasa machako biko usina bekiro ibintu biri bya national government bitakeire national government yita kubeka bunani chinya gitari jirya arebo 5 and 6 kirichigo konyo ibintu byo spimbiroro egere kero uchi wikinga kiyo banyore bya bikirwe pa budget biyetiwe pa budget bimanage ko ba implemented otherwise koimuka bona ntwachete state lodge Kakamega twaruwe tatu kagenda state house Nairobi tukaikaransa tukagamba no head of state mutawati plan mutawati project mobeketo on the ground mutawati specific request mokobeka bune no bunga bonse bagusi eline talk show by the way biyo kwa nesinga nejo that's politics ngane yuko kwa state lodge Kakamega what was the importance yokuruga igaba bungi bakaba MC mbajete bakaenda Kakamega ndubwati state logic Kisii tayimangana iyo murayibwe saje tare wisaransa murayike bati akirende afya yonsi kurwa bakali murayibwe se no alenga that's the time bari komo tebi naki
togenda bubu state lodge Kisii baikaransi ntubwata araro mambi babuke sambiri amambi taimang'ana still even state lodge ya Kakamega is a government office yo head of state nabo bakogendo equation neria program kibabwate bamwirirete na ijase program ikibamwirirete buna chiro isipokuwa ni maite nchiyo kibamwirirete inki anchane tabakubeke budget because tari okogenda ngakeri twagasabire nagina moya torentera magendera na president yatorentera magende iteyo and they should know it from today pintebi mbiyo Kenya yabo okay ase bali bachiete tango ndo kwanire na egento to social media ya bali barengo baya bayu ose baetanire tango ondo soire social media to tebirira ki egento to kwanteneke na ndingabe tari goliuka libiba rweto nanga to bisomera social media before the main media lakini wantu ararunde iko korengere ni etarerine yarenge yengenjo uchari kwenda tari njaenge yengenjo it was a waste of time and money yokwana Kakamega bono chibese chino bali kwimuka bagurira bangina ikikwirende paragaiga matunda boyo kiango chibese rumunda pimite kobeka chifweri gaslas kurwa uchika Kakamega chibese chino bali gocha umuntu ayetana ne ward yaye anyoro mungno rwarte ngitari ya mwaka nerembi uranyoro lina mangana inale pipeline bono aragia na ngambato teveti na ngatari social media na ngatari the main media kwa haikuwa kunyaigwa haikuwa na kuiwige ndongero ba ntubakagamba perhaps bajete ko enforce Nyamira mbasa betekera balenge nyari bakasaba university kera bagenda state lodge Kakamega inkibago tibagenda bakasaba ondeta yonde kwa somirandi batinda somana tubitirinde ba west ana bora nyole bajete ko enforce sawa barako to tebintu endo to enforce mangana ye sawa barako endo bato tena twagenda ro we have gone to enforce ABCD ekekara ntoma tebitaiwa bonere twagenda te commento tu na to promise next thing ibinte imbe kwe budget because tawa sako ndonkeria president ngego chaete beni meamuru kuamuru irishi bono kuikageso ese budget kuikageso budget umuchumbe kuikagetie budget onyenkeyo forget about it ekibono kutobeka tutobugati hope kana kende ngeyo ikigera bono murai we still have 4 years to go lakini mwaka mwedre emyaka yene na maambi na bautsaite baikaransa mo bajine plan na barangeri head of state mambia tagukana because the head of state is a politician asa kumanya na bamurangeri bwangire yo nama inte Gusii is going so definitely it will come and na bago cha bamotegere na bago cha bategere bamotegere niwete one tutagitega ekeroko chora abantu chipara start wa 10 onye gogochora abakarenjire batatu nabaikoyo bane manyaba gusimba bere they are not giving you the list no ubwata basani baligie including no embali buka bago korete campaign tiga bali batali campaign yao wijabara bagusi you don't mind na bwabo next thing ekeroto e budget to yiko soma chi kilomita ye chipara onye okurure 55 chi kilomita ya 1800 chi tamaki na intusi to 200 noiwete keroko rubuikoyo 500 na into atwa gento ke frani iyo tokero rasi budget chipare jito tagete budget 200 jito tagete 100 Nyamira 100 Kisii osisi Kisii nene nake tutagete 150 Kisii ose 120 80 Nyamira because of the land size or something like that evine gogo to tell tutume gende kyo togenda samangana bipartisan talks asingote ngo machiko kangiri gona bagenda to kwanera egatia mangana ali amange bago kwanera ne bunge nero ya bagenda to kwana mangana ali yo commenta chi county by Komigoro Gucha is one of the moyiga team to ribategete go gukwanira bamente county ya Kisii ebwate constituency kianda babutole inye go chense meje banyebege Gucha county Kisii county eba na Nyamira eba igotro chiba tokere iri none kerengese none bange ebeseri kurugura galia administration ya Gucha igo magendro ngo charali naiga na kyoro jese esingani yo commenta chi constituency go 47 bamente ikomigoro chi sikochwozi Kando tevigo, you know, eshide ya nembwate, I am too direct. Tende tinta iti kunga inedeli. Yes.
tende tinta itu kwano ulimu wa siasa mundago chukwana kai bwana tokugenda totavya serikali atomente county yes abantu bamwakira chinko totavya tokugenda amente constituency ya mwakira chinko number 1 ekero tucha gukora public participation yo wata ji constituency wanje ti wanja kuru the last time aba usimba the ji constituency komentwa ibere kitutu masaba inachwe kabere owocha Kisii county bobasie koleki inachwe kabere ikine ji constituency tumanyite usise watwa ikine kiranyore ji constituency kisa watwa okay tuwana ine tindaro reye ayuala se kiombekirige chimbebe no bochoke IBC eke abachumbe paka bono nanga bono baikaransirense baro report ya lengo for the last 10 years bamanyire kiombeke electoral commission nechebekwe nechegende chimbebe tari batangase na litokuminyoka tigabono twa kesabu tumanya na ki report ya lenge ngagire baiguanane ekero kaegocha no goete lyo kabatana ki no iwete ntubuna ba Gusii ndotayete chi constituency mu bwekana isano number 1 kitutu masaba enacho kabere number 2 bobasi number 3 babe Kisii town lakini bamanyete nchigo ikejo inona omukurusana mwe bubere lakini murwete priority number 1 kitutu masaba number 2 bobasi tuwana ndego that is the language mutebe paka isano lakini mumanyite naki nabo kirabe nchika isano lakini basa kuturusa to no twanyolere bobasi twanyolere kitutu masaba twanyolere Kisii town ekobe constituency tubona ndego that is the language bogwende kogenda okay tuira nasa mangana yi county there is no way counties huge comment. Why do you say so? I would say so because even now the 47 counties are so big and so many even to manage. Economically, there are small units. Again, don't kill your plan for a small unity. A colleague, yes, Bonoiga, they're coming up regional blocks. Or discuss again to go and cover economically viable as a region. Tuwana inego. Last time we targeted almost 13-15 regions. Because of politics, we covered the 47. The 47 is because they registered the districts by 1984. Any district which had already been officially registered and gazetted. That's why we get a county. That's why it's a county. And we can't comment count because keep boundary a county. It requires a referendum. Na regulator atebe pipats and talks dinga nejibana gukwana ejigo tebekana na mangana ali bagenda gukwana bali gukwana bale I can assure you gukwana lakini kwende counties njiko increase. In fact, if anything they will decrease. The county. They will decrease. Don't be surprised when you usige kobeyemo. But don't you think there is nothing wrong so long as chibese chiwoche county it will depend with the population and the land size. The population. For still no Gusii. Going by still Kisii Armenia with less people. Now which are with another less people. Going by land and population. Kisii County. You know there is need yoko bakukabere gucha na Kisii County tigaregaiga. Going by land and population. No. Why not? No. Why? Tutwara a unit which muinari chibesa chichi anya tokwa 1 billion. Do you know sasa kogenda land size gucha. Do you know Kisii is a part of Ekeumbu in terms of population? Yes. So you go to target na tokuna Gusii kabere Ekeumbu na chukane. Do you know Kisii is even a part of Nakuru in terms of land size and population? You go na tokuna kabere Nakuru na chukane to use advantage. Abali bandi. Do you know Kakamega is double the land size and the population ya Gusii? Gusii and Nyamira both. Gusii and Nyamira na Kakamega. Including land size. Igon to go wikerwa. Basa kogende igon to wikerwa. We'll have messed ourselves. This is the reality.
na kigenda kita bana siasa batike populism batebya abantu maenagi we can't tusakugenda in terms of land size na population ntoyo ngitura tumeke tona jirulende ngitura tumeke anya to tumeka land size na population. What are we going to use? Politics. You can use politics. Toso muguko bomra iwenze imeto matebi mbono momotebi na moja kumwaji kula moja karakia ngo bintu bidebi bikoro gukienyeji akara chiku na chiku na jata na kai na Gusii aranye buto nyebutoli lakini ninde bali baje kwenye buto tayi president yo kwenye buto figures unabone kara tuju kugenda chi constituency na kinaga tebiga akara mo kwenda no ni chi constituency figures chiko bepemese gora ikira itegen kara osiri in terms of land size population nolwete abantu ba notice na baramwa da bale 1 kilometer 1 shilingi not whatever na baragwise yera ndi sayere ne population yeta hiyo na baragumba target na baragwa banachanwe in terms of land size. So people must come in between batabenagi isioro nene lakini population nenke lakini wono lende nkyuko gambira na malemo ko gambira usina n'abantu ni kiskuru kirali kyango, you know, all these things. That's why asaba Gusii 1 man 1 shilling could have assisted Gusii more because into what the land says it nenke abantu bale population itonto bata abantu barwa bange batali bake therefore twali kugenda 1 man 1 shilling yali cha kutokonya nanga bono nanga ntuli konya no NCDF iliye go cha constituency nanga geremo kubwa a constituency get kale go se Machakos go se Mandera a constituency get what about 10,000 yanyo the same amount of money the constituency what about 10,100. So I might be very radical on those things but me I want to face the reality na Kenyan politics ya bono na kiwena takoba na hende na inu mwara gechi mudi head of state. How much does he love you? Wata 200 tinkumanya lakini ataki na inu mwaragi chimwa manya na kikaro kugenda kumugamba nere ngihimoberete adoitro moyo. Yamana, allow me know whether or not there is need for creation of Gucha County. Is there a possibility of Obasi constituency being divided into two on Dieki from Nyamasege? Yeah. Kibati, this gentleman is wise. Good debate. Engineer biamono kigima timatina kiroka kurugoga igatimati tatevetri italia biamono kwali keliete linde twali kabisa dalika goteba uyo ataki maendeleo tunataka Gucha County nalika goteba akuru Joash Matara ataka tutaite county ya Gucha possibility kibara tumeke banyole county ya Gucha na gotebia obosani going by size and land population we can't. Abandombaro babu had even better numbers and land. Why to tanyo lite Gucha County? That's the time. Nago tebie kala abantu balenge na Ivasha bakamankuro finally bakagenda bombers. Yes. It was thank God I was one of them na nona kabira se delegation chiria. Nko kabiro. Na kabiro. Nkimwaga. One nakina lego tebie. Egentu kiagerete ekro regions eto bata get cross regions. Regions abantu balenge kirugo na abantu ba centro bagakesa bakara regions inchiba disadvantage bakara inchiba disadvantage bagate abono pagende ji province ehije to banane and ji province abantu naba kusiro kata nende tugende province ya Nyanza we shall always be deputy governors forever because the population ya abantu ba mate roche na into nyinge gotobwa so we always remain permanently deputies deputy governor to produce governor tigatoka the district finally people agree the district okay bakaro bakamana konyora obugambi bwa muyi bwa create district chale goes in 87 okay. So, wakamana kuburi, can we form 87 districts? No. I mean counties? No. No, it could not be viable. So what will be the best? Wakamana kuira na back to districts which were settled before 1984. Abu Nyamira no ya alenge. Nyamira gatoka nere ime. Kisii no ere. Ege tuki alenge Kisii nja alengo. Ucha by 1984 kwenye watera waka settled as a district. Okay. Egatigusko. So egatigusko. Na giye kartu bwate Nyamira na Kisii. Igo. So
what we have now as counties are those districts which had been gazetted before 1984. Okay. Yamano. Engana itiga tunyetikirabo. By parts and talks ichigendrete. Noro chinchiko matunda ande. Ikera na boko iguna by parts and ichigendrete. Akego ko igomora ibwenso so kiro kwande mtebingao. Mokonyi bomora ibwensi kago soka kwande mtebingao. Raila Odinga kamnyoka uchao kwande mtebingao. Do you think there is anything of substance Kirarue as a bipartisan talks so far? You know, the last time I was on this table, yes, I discussed with you on the same. According to me and the way I've analyzed Kenyan politics, there's nothing, finally it will collapse. Lakini gachige kense mugete ba formili that ba anchire to kwanite kirikia renge ngende kia bete disbanded kwanze kia renge kia babunge yabasifuna group bakarushugo dina ina that this thing cannot go far ngeko they come with a larger group bono ba achire with the larger group ikorekana very serious. Okay. Number one, there is a strong team within the UDA. Bipartisan talks. Yes. There is a strong team in the government. It targeted the rivalry. Yo moikoyo no mogere. It never benefit because that can benefit them. Yes. So the unity yo Kenya abante bakonye kwana oetera. But seriously, bantu bali batagete unity yo Kenya. Yes. Because it will displace them. Okay. Tiwana ineyo. Yeah. Ona asiya ikeire. If it doesn't succeed, the head of state will be left with an egg on the face. On his face. Okay. Because the opposition Yasimio will simply say, "Togansa wake yogi, mugatatabantura bantu beli yogi." Tukagenda maandamano mwadatitika maandamano njituga tukaachie mesa kugamba igente kiabe ile bobe. And I've been in opposition politics for long. Kuruinga kianyona anyona taught me opposition politics. Anyona was my mentor up to now. Tindaba muchumbe. But the opposition politics ne wrong understand it mono kubwa actually being in government. This will give opposition ammunition. Ammunition yen kongsana towards the next elections. But eventually willing go kwana toka ikaranza mugato wake jenge. So therefore narorire the head of state Excellency President William Ruto. Yes. That could give in on a few things. Because even if you open the servers now, even if you find Raila won, so what next? Because you already have a head of state. He has already been shown in. He has already formed the government. He has done everything. You can't move him out of there. You can't. 2027. So again, open servers in Kenya. Amangana IBC. A cost of living. I'm coming to that. Amangana cost of living. Yes. These people will give in. Whatever ma chibando chiamete. Tu avege to boyo cha abantu mtubira ndirense antu mbagenda tego konyole ndaga and the two no position yete 22 abatebeti mugatotebia mangana cost of living to tigere. So the opposition will use it as a tool, a campaign tool in 2027. So I am seeing reorganization and appointment of new commissioners in IBC. Okay. This one the head of state, not to be seen as a dictator, not to be seen as somebody who pushes things. Not to see the ground. Not to see the ground. At even Kimotagete, on an IPBG area, because William Ruto was part and parcel of the IPBG in 1997. Yes. Raila was part and parcel of the IPBG. Kalonzo Musyoka was part and parcel of the IPBG. So I'm seeing them agreeing for the purpose of the security and the peace, okay, towards the end of Chikura 2027. If IPBC they will formed, if the system, the head of state Yasagokana,
in 2027 after Chikura we shall be Gabon. We shall be Gabon. Na kiwa predict goliuka. Na watevi go bunerigo. I'm an old man. I've been in politics for quite some time. Yes, it would be Niger. Ntuikabo boli. Ntuikabo. Because we are not human beings. No, we are human beings, yes. Lakini tukuligiria democracy ito ya vile. It's really good. Are you saying democracy nende Trump utaka kuonjera serikali ya America after 200 years? Okay, depending on are you talking about democracy nende kwa France ke France was burning the other day. Okay. Through demonstration and here and there. Lakini nende osikuligiria astolega as Kenya. Kunetenega. If the head of state doesn't see the ground mangana IEBC, agendere kuchikochore commission yotenda chikure ya yere wika. Yes, I'm listening. Namugusina antekerete nango kwa. Asa kogenda twalege kubona nere wika na ile powers the head of state Jones Pinero uchikokore interview. Don't forget. Ibisa kumbere Kenya bitana go feel that twanya robo sibole. Umuru yatana go feel no busibole mbere Kenya. Mugere tana go feel no busibole mbere Kenya. Muguzitara feel no busibole mbere Kenya. Mukamba tara feel no busibole mbere Kenya. Abantu ba cost with the rand problems and so much. You always feel no brand when say ye ebole ebo belong to two tribes. Aito muikoyo ose mukarengi. Ande bono rutaruo ne raereri Gachagua. Gachagua akuruwa rego se mulkomeni. This country will be bad. Kwa gwete boni halwale na kone tengana gitegana ande yake digo bero beretie nga 2032 abaluya na baruba seko so aime baire kirogekyo. I don't take Boni Karwale serious. Inki go no senator. Yeah, he's a senator, yes. So, for example, who as umuntu kyo nago support when head of state yekuwekerogo airobo gambi. Tell me. Mo ina temete Uhuru na irete. Agaturungana. Uhuru na temete na Raila. Na irete. So why are you imagining na Ruto will be so popular, will be so everybody that in 2032 you will simply say Mudavadi. The moment you will say Mudavadi will kwisha. The moment you will okay, that's a good challenge. So therefore again tarego kwana is simply it was tarego kwana mangana siasa. Korenta babo Gachagua dao nyegere. Abari basota ki ke na ki watu ngaine teiga ndoji no gatebetia gendekia abachanganya okay bona tuli the opposition ai kwa biri mwana siasa opposition na matuka mange opposition is as good as dead boniga okoreki maene no who is here ngora kwa opposition has not died ngajeri it is you and me. Opposition not Raila. That's why people go wrong. My brother, opposition. We come to our own to mutwe. We come to our own to mutwe. Omuntu na bako kwa any time. Akobekwa anytime. Lakini ntobwene to kutwara vigezo na attributes cho muntu oli strong oromo kongnero itoge ogendrete koligi nkoroche bogere bago ligio na ningo babu wino Gladys Wanka ningo bagendrete Evan Sikidero miguna koligi baro muntu SSM yabo lakini von toje 20p wase bantu bali baro opposition ningo le brave enough ekera Raila okore miaka yake ya ere bona is not as strong kwa ranone chinga kia njira kalire chitiaga si miaka ya magata yero this time round bona gakwenda matukabero tiga I don't know at the same time ni cheve na matukabere give him Kongole at his age what he has undergone through I don't think there are any Kenyans willing to undergo what Raila has undergone. Okay, biamono otemire igo. To him, lakini bono liyo abantu akumina na barobo nabasai. Yes. Ningo. Nabasa tinakiki na yote my brother. My opposition yako depending on the serikali yako kole bintu. Okay. Opposition ndiko for the sake of opposition. Number 1, usaweta na nimi chimegaiga kilo mundaga na wate serikali ya teitire. Okay. Ogote bigoro ya magori ye bintu. Ogote bigoro ya school fees. Ogote bigoro ya chinyagitari. Ogote bigoro bimuno bwa kongire. Ogote bimkwaro chi central bago tugora chikao. That is the opposition. And any head of state no karanso roku manyiti nkiabantu ebirenga byabantu nkibire towards your leadership. That is opposition. Opposition tena ndairate na tebe kiango you will still call him momogere oina bantu na bagera gutenenda lakini rende as much as abantu bandrete kungura
mbata geto muntu oyo muri ugutinina uraminyoke uri ground atebe ukuru birengereri bya nagi kogerana nagi kinare batebigo bona iga if you need the leaders of opposition baragora nambo yo Mochoge tinjo opposition no re ange go to na na pesa an example no range go to state house telling you study state house are you ready to liberate Kenyans from their colonial thinking ready okonya ba Kenya but get their colonial thinking but think positively to liberate themselves. I remember once upon a time kara twarenga no muske anyona chikura tore town ya ndika sto kunywe chai chikura chikubarua I think 1992 chikura chikubarua nyambari gitutu masaba abantu bakamutebya anyona genda urende chikura cya unkuiberure and I've never forgotten it anyona akabatebiga ni numwagete chikura chisa koibu ni numwiberwa tari cyanyona cyanyona timenye tingo mwagere tekura inu bari mu wake kura ni numwamanye tingo mwaete kura igobno chikoibo ni numwiberwa talinje. That is the thinking that intageta abakenya batwale. That opposition is not iraira. Opposition ni iriya ebwiko muntu uri okorema buondo manyete nagi ne irete chikawe cyane society serikali useka cooperative iriya kontera angira ni chibese cyane. Opposition ni nginche manyete nagi nkurwande taxi na ruchibese ngegwa muri go nyagitari manyario nyagitari tegoto utoka bon wikwa kiriogi tubase gutaka umuntu nda wakiriogi on your behalf. No, it is you to make that noise. So if uboke kuruma obe keriogi uboke kuruma nembe keriogi nyarebe mboke kuruma nembe keriogi that head of state mambia yoko nyamanda mano tubwate that person you head of state will not be there. Nkwaro ikia vera bongo Omar bongo ria tana to be keriogi na gate na abantu akoreki mbabe keriogi kwanye ngwanjira reriogi jamana mwancho muligiraria twagosoiriga uroji chabere jidaika ibere igoro yechize sana chubutuko bwa rero eye kurukwa Ndizi TV obwansu bwo Gusii twabere tukogosoriga tukode atari make kolengana muna siasa chiro kwa kurwa Gusii Kenya na boigo biribigendrete kigima aina twabere tukokwanere magoroba ya bono ndio muna sibali bali ka SMS gocha na boigo bali bali geriri kuro semitandao na mwarenge bange kigima bia mono kigima asogoligeria television yao ya Ndizi TV onoro murubirio manene kigima asoro kwa Gusii okona mangana siasa kila litu kila Jumamosi kuchakira chinza isito nenusu goika chinza isano chabutuko engineer iringane rimolioka ujaso Gusii ase kamereria ende tusiekega igato na nibikombe byabandi tugana nyumba. Number 1 wangu sababa abagusii ba minto tutwara obomo tali n'abachumba abaitu tochorete baraturentoro obomo indi tweka tutwara obomo turasimisha abachumbi kubwati umwerekeo oyitotagete ibyongosi bitu bibwati iriya kabere tukubasaba abakenya in general tutwara omurembe kusia kero omurembe osirire kunyoirania tarigendukerera giache chego ya gatatu tubase gukangania serikali nejego konye kuruma mpaka marogoba keginga kirikia obwatege keigo so amugondo naende tubase expect n'abana siasa mbaje bagokonye kuruma mpaka marogoba bakwayichi handout siri cyao tema buno kugenda tugengombe yao tembo buno guteba irumwana esku tuwana nego so nakikinare ko basaba twensi n'Gusii torengera ribo lakini ekituratake serikali etokorere turasimisha ababunge baitu abachumbe baitu ochamo ne toki yegento kirito tagete serikali ekenyore turu sabantu bari baito abachumbe baria kuba ba MCA bakaba abachumbe bakaba senator bari tochorete bakwano na wabiafu batige ukwano on their own behalf. Yes. Biamano kigima engineer asingane yo kigima magoroba ya bono twagosoiri kigima twakwanire ase bari baturigeretie biamano kigima magoroba ya bono ndarigirie genteke mogai gaiga biamano kigima akero tugendrete gukwanira yo asante mwachu murigererie bono tiga tokora igana inderi tukoria Jumamosi bono litwe ariganire bya kabisa tutuzakoretere panel ya nene kigima bono tetorete abantu baneiga batano debate enene kigima tukungusana naga kurugwa Israstalia
oyo ndari kurwa bona na twechokire bya kigima tuchitobe ke debate ene kigima tango ga tura hantu stasaba tugukwanira na kurumuino baka muino tweriganirie engane nije ngwakire simi tura bangi kigima igatogocorie elinde tubeka mangana agende bwangu kigima mwanchu murigeria tutakwandiretia mangana aya nigagucarika kigima inche nigo nkuru kwa John Kebati nigo twabwatirana na Petra Mukera kurense mu yakabere esboni nyamete na voigon twalenge na Joshua Auta asa mangana majia yechinsa isato emagoroba yabono gweka chinga gichinde mbia mono kigima gendera kurigeria Ndizi TV.